Ewana twagiye muri Murera kabisa, reka nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi ba 44 podcast. Nanabasaba gukora subscribe kugira ngo tubane neza cyane mu makuru agiye atandukanye mu bihe bitandukanye. Na makuru abagaruka hano mu Rwanda ku ma equipe yacu, by'umwihariko no ma equipe navuga ngo yubatse izina, ama equipe y'ubukombe, ama equipe nka za Rayon Sport tugiye kugarukamo, ikipe nka PRFC, ikipe nka za Polisi, ikipe nka za Kiyovu Sport. Nubwo bidahagaze neza ariko ntabwo byayikuraho kuba ari ikipe hatari yose. Rero tukagenda tunyuramo tubabwira uko bihagaze muri rusange. Muri ekipe ya Rayon Sport rero hari amakuru ejo yatangiye atutumba, abantu bavuga bati wo bita Aimable Nsabimana yongeye kwanga gukora imyitozo. Igihe yari yaratanze cy'ibyumweru 2 cyageze, ntago amafaranga ye bayamuhaye. Bivuze yuko agomba kwitahagarika imyitozo. Dore n'ubwo no mu myitozo ntihagaragaye, ntago twigize tumubona. Ibi nibi abavuga ibi, abanyura aha, ababigenza uku, ahantu rwose amakuru barayamanuka byatari. Hari impamvu byatumye dushaka kumenya neza byimbitse ku kijyanye n'ikibazo cyo bita Nsabimana Aimable, imwe mu badefenseri bahagaze neza hano mu Rwanda ndetse no muri ekipe y'igihugu ya CHAN. Akaba ari mu defenseri titire rubanza mu kibuga, akaba ari umwe mu defenseri bari gufasha ekipe ya Rayon Sport ku bijyanye n'ubwugarizi. Ikipe y'abadefenseri ifite b'abanyamahanga, akaba ari umwe mu navango batanze challenge mu kino ibanza ya champion. Iyi kipe rero yimira ko imyitozo yitegura imikino ya Heroes Cup igomba gucacyanamo n'ikipe ya Polisi. Mubize ko ikipe ya APR izakina n'ikipe ya AS Kigali ni muri kimwe cya kabiri, hanyuma ubundi tukahita tubona icyo bita finali hatari zahuza hagati y'aya ma ekipe agera kurane. Abenshi ba mahirwe ku ikipe ya APR ishobora guhura n'ikipe ya Rayon Sport kuri finali. Uyu mugabo rero ngo ni Nsabimana Aimable, ejo bundi nibwo yagize ikibazo cy'imvune mu myitozo ya ekipe, agwira akaboko. Ubwo n'imyitozo yari yabaye kwa gatanu w'icyumweru gishize, yaje kuba agwira akaboko, ndetse ntibyaza no kuba bimuhira n'imyitozo ntiyayisoza. Nyuma yaho aza gutaha. Uyu musore yakomeza gukomererwa, ndetse ku munsi w'ejo kuwa mbere nibwo yagiye guca mu cyuma, ndetse akaba yarajyanye n'abaganga b'ikipe ya Rayon Sport. Ntihagira umuntu babeshya ibyo bintu byo kuvuga ngo Aimable ibintu ngo bimeze ukunuku ngo byanze. Abaganga ba Rayon Sport nibo bamwivaniye mu rugo bamujyana ku bitaro guca mu cyuma, ndetse bakaba basanze akaboko hari akagufwa navango kangiritse, bitagenze neza, bituma asa nkaho yari mpamvu atagaragaye mu myitozo. Ndetse abaganga bakaba bamutegetse bamubwiye agomba kugura akajya kambara ku kuboko, ubundi akajya mu myitozo. Ni imyitozo azajya akora navango bidahambaye cyane, kubera ko ibintu by'ama contact atabyiyangaja, atabijyamo nkuko byakagenze, ahubwo we akaba agomba kujya akora imyitozo bisanzwe, kitabira bisanzwe, kugira ngo ataza navanga imvune yitaza gukomera cyangwa se ataza gukomererwa mu gihe yaba ashatse kwiyangaja. Biragoye kuba yaboneka mu mikino ya Heroes Cup, ariko biranashoboka bitewe nuko aka mask ni nkakita nka mask bamubwiye kwambara ku kuboko
kazajya kamufasha mu gukina cyangwa se kuba ukuboko kwe kwaba kuri protege kugira ngo nako kagufwa kagize ikibazo kagende neza muri rusange, kuko yaje kuba aryamira akaboko ndetse haza kuba hagira akantu kangirika ku kiganza cyiwe. Ku munsi w'ejo cyari kikibyimbye, ubona ko ari umusore wari wababaye cyane, yabyimbye cyane. Abaganga ba Rayon Sport bamutwaye guca mu cyuma, ubona ko akaboko kiwe ari kanini cyane kabyimbye, bisa nkaho kari kagize ikibazo, ndetse umuntu yavuga ko hari naho amaraso yari yipfunditse muri rusange. Ibyo byose rero bikaba ari bimwe mu by'abantu navuga ngo bamwe bagendeyeho bavuga bati uwo bita Aimable yanze gukora imyitozo, yahagaritse kuko amafaranga yatayahawe, ariko ntago ariko bihagaze. Umuntu yava ko atari ko bimeze muri rusange. Ni ibyo ngibyo umuntu yavuga ku kibazo cya Nsabimana Aimable, umwe mu badefenseri beza kipe ya Rayon Sport ifite kuri ubu ngubu. Ekipe rero uyu munsi nabwo irakomeza imyitozo, ndetse ikaba ari ekipe ku isoko byitezwe ko kino cyumweru ndetse kugeza mu gihe cya Heroes Cup ni ekipe iza kuba ihagaze neza cyane mu nzove mu bijyanye n'imyitozo, n'abakinnyi bagomba kuba bitabira imyitozo. Ni ekipe bitegerejwe ko hari abakinnyi bagera kuri 5 bagomba kuba biyongeramo muri kino cyumweru. Umuntu yavuga ngo kuri uyu munsi biteganyijwe ko bita Fahad Bayo azigera mu Rwanda, akaba agomba kuba aje kuvugana n'ino ekipe ndetse aje mu biganiro bya nyuma, mu gihe bita Vianney Sekajugo agomba kugera mu Rwanda kuwa 4, ubwo ni umusibe ejo, nawe akaba yaza akagira ibyo avugana n'ikipe ya Rayon Sport. Nabo bakinnyi babiri navuga ngo hari gahunda n'abakinnyi babiri munava ko hari gahunda yabo, cyangwa se aribo gahunda yabo izwi y'ukuntu bazagira hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ubwo ni Fahad Bayo wari umaze iminsi ari muri test mu ikipe ya Young Africans, akaba ari umugande, umwe mu bagande navuga ko bagaragaje ko bazi umupira muri rusange, akaba ari umwe mu bakinnyi navuga ngo bakabaye ari beza muri kano karere, nta gihindutse cyangwa se nta kibazo kibaye. Kongeraho uyu musore Sekajugo nawe uzagera hano ku munsi wo kuwa 4 muri rusange. Ubwo abandi bakinnyi hari abazava muri Brazil, hari abazava muri DR Congo, hari abanyatanzania, bakinnyi bose ubona rwose uwo bita uyu mutoza w'ikipe ya Rayon Sport Robertinho, aho yanyuze hose, aho yagiye aca, ubona ko agenda hashaka umukinnyi cyangwa se agenda ashaka wasakuma abakinnyi batandukanye. Mu Bugande murabizi yaraciye, wabo ni muri Brazil, yatoje muri Tanzania mu ikipe ya Simba, rero akaba ashaka kudanangira ikipe ya Rayon Sport neza bikagenda neza. Kora subscribe dukomeze tubane no mu yandi makuru. Navuga ko ari ibihe byiza by'isoko ry'igura n'igurisha, ndetse nanabashimira cyane kuba mwakomeje kubana na Bar 44 podcast. Imana ibiteho. Nari kumwe na Ishimwe Olivier Dembaba.